Amin amin ya rabbal asmaul husna. Nas'alukal ya man huwallahul ladzi La ilaha illa huwa rahmanur rahim. al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahabul razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adil al-latiful khabir al-halimul azim syakur al-aliyul kabirul hafizul mukir al-hasibul jalilul karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul isu syahid al-haqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsir mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir az-zahirul batinul walil munta'alul rabb tawwabul muntakimul afur rahuful malikul mulki zul jalali wal ikram al-muqsitul al-jami'ul niyul mani'ud dharun nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warisur rasyidus saburul ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli afdhalus salatin ala asadil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna Ghafara azikrika ghafirun. Iya, insyaallah. Halo kakak tim Sunartini, hai cantik, masya Allah, amin. Iya, hai cantik, nggak apa-apa kak, gede. Tuh, hai cantik, halo, hai cantik. Kakak Asek, Kakak juga cantik. kakak I love you, wah, kakak Asek kata I love you katanya tuh. I love you tuh kakak Asek ya, masya Allah barakallah teman-teman ya, udah komen ya. Jangan lupa like-nya teman-teman ya, lanjut ya. Ayo, jangan rusak kok teman-teman. Kita baca doa duha bareng-bareng yuk. Satu udah mulai. Allahumma inna Duha aduha uka Merah. wal baha abaha uka nama jamaluka wa kuwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana
وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu doaku. kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak yang komen tuh. Masya Allah ya teman-teman ya. Iya ini Masya Allah. Kakak Asek, kakak adiknya sama kakak cantik banget. Amin 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 ya Allah. Makasih teman-teman ya kakak Asek ya. Kakak Indri Julianti, hai ade, lagi bikin apa itu? Katanya tuh. Udah Zahra lagi bikin apa katanya? Bikin kue. Oh, bikin kue, ngaji bikin kue kakak Indri nih, Masya Allah ya. Kakak Indri, hai kakak Indri, hai kakak Indri. Kakak Indi. Kakak Neha, hai. Hai. Kakak Neha, hai. Asek, kakak cantik, Masya Allah, amin. Kamu juga. Kakak Khalifa Ifha ya. Hai kakak, assalamualaikum, waalaikumsalam kakak Khalifa ya. Kakak Abdi Sumarko, alhamdulillah, Masya Allah, amin. Kakak Azek, kakak sama adanya sayang banget, Masya Allah, amin amin. Khalifa, kakak Khalifa ya. Lope ya kakak Khalifa ya. Kakak Hai Hazet YK, hai. Kakak tuh kakak Hazet YK ya. Kakak Anipian, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh dia kasih Kakak apa? Anipian, Azek. hai. Kakak Open BU Bandung Halo. Tasikmalaya, naik apa dan berapa tiketnya? Iya. Berapa ya? Kalau tahu Kak Open ya, Masya Allah. Sehat selalu ya, semoga diberikan kesehatan ya. Hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bye Kakak Aida bye. ya. Kakak Aida, hai tuh. Kakak Azek. Kakak Azek ngirim apa tuh? Kakak Azek, Masya Allah, apa ya? Gambar hai itu ya? Hai. Iya. Kakak Azek, kakak Hazet YK, hai. Kakak Azek, salam toleransi, Masya Allah. Iya kakak. Kakak saya salam toleransi apa toleransi nih? Iya. Kakak Hazet YK, Masya Allah, adanya lucu, amin. Nabila. Kakak bye-bye, kakak Azek ya. Bye-bye ya. Kakak Din Agung mengucapkan hai tuh Kakak Didin. Din Agung, kakak Nabila Pamulang. Adanya cantik sama kakaknya juga cantik, amin amin amin. Kakak Azek, semoga panjang umur, amin amin ya Allah. Angus terus, ngobat dulu deh, ngobat ambil kawatnya kak. Ya teman-teman ya sebentar ya, ini ada ini. Ntar malam bagian sekarang dia angus. Udah minum sore, dia udah minum. Jam berapa Mi? Jam 4. Barusan ntar malam aja. Kakak Nabila, Kak Ahmad nih. Kakak Azek semoga panjang umur, amin amin. Ayla. Kakak Alia. Aisyah Maniagasi, adiknya kelas berapa? Berapa dia di jalan? Kelas. Belum sekolah ya? Belum sekolah teman-teman. Belum. Kakak Dede Jahranya nih yang bayi nih masih kecil nih, belum sekolah, masih 4 tahun. Kakak Alia, Masya Allah cantiknya, amin. Kakak Nabila Pamulang, hai.
Kakak Nur. Alia, hai hai. Kakak Khalifah, masya Allah, lope lope lope, amin amin. Apa Kakak kabar, Alia semuanya Kak? terus, amin amin amin. Kakak Nur, assalamualaikum, apa kabar Kak? Waalaikumsalam Kakak Nur, amin. Kak Kabar, Nur. kabar sehat Kak Nur? Iya nih, dari Zahra nih sama Kak Nahla nih. Cuman agak pilek doang nih, agak pilek-pilek. Katanya tadi habis minum obat tadi sore dah. Kakak Aisyah Maniagasi. Kalau yang pakai jilbab kuning, Kakak Nahla nih, yang punya jilbab kuning nih. Yang saya Kelas niti. 1 SD, umur 7 tahun Kak. Kak Aisyah. Kakak Datu Yasmin Humaira, halo Kak. Kakak namanya siapa, umur berapa? Kakak Nahla umurnya 7 tahun teman-teman, yang jilbab kuning itu Kak Nahla namanya ya. Kak Nahla umur 7 tahun, kelas 1 SD. Ini yang ungu, dedeknya nih, adiknya 4 tahun, Dedek Zahra teman-teman ya. Aku udah follow, amin. Makasih teman-teman, Kak Aziz makasih ya sudah follow ya, follow ya teman-teman ya. Ayo kita lanjut teman-teman ya. Ayo wabadu teman-teman, ayo. Kak Dedek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Nabiya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu wa Allah bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atu insyaallah minal aminin allazina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. ya. Sekarang baca Fatihah yuk. Takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazina Fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca sujud, sujud ruku. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati Wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. min syai'in ba'du. Iya, bacaan Bacaan sujud. sujud. Subhana Rabbiyal A'la. wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iya, bacaan duduk. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. warzuqni warini wa afini wa'fu anni. At-tahiyat. At-tahiyyatu barakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ang jara yo. Allah kapi tadi ayo. Ngap sayang. Ini lagi pilek emang. Lagi pilek ya udah, pilek nggak usah Allah kapi dah. Anu aja. Ayo baca Abdullah ya bareng-bareng ya. Atau dua mulai. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya,
istri setia Fatimah, putri tercinta, semua bernasab mulia. Dari Quraisy ternama, itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayah handanya. Tahun gajah dilahirkan, Yatim dengan kakeknya, sesuai adab yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, Ibu tercinta, itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela. Saat kecil mengembala dagang, saat remaja umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah, teman-teman ya, sekarang dia bilang Anaba, ayo teman-teman, ayo teman-teman. Maaf Dedek, coba sini matangannya. Ya kurang sehat emang. Tadi sehat main bareng-bareng nggak apa-apa, aman. Baca surah Naba ya. Mau? Kenapa emang? Bareng-bareng Kak Nahla. Anaba ya Kak, bareng Kak. Kak Anaba bareng-bareng sampai apa Al-Buruj ayo bareng-bareng yuk. Kita baru Iqra'nya belakangan ya. Ya. Sekarang bareng-bareng mana di Jahra ayo. Anaba sama Al-Buruj ayo. Ayo teman-teman ya. Kakak Kadek Dina, hai tuh. Hai Kakak Kadek, ayo. Ayo kasihnya ke bareng-bareng Kak. Itu Dede, waktu itu baca Anaba bareng Kakak. Sini, sini aja tangku. Sini ya. Ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman ada Jahranya lagi teman-teman kurang sehat, lagi flu teman-teman. Lagi demam. Tadi Dede sore minum susu nggak dihabisin. Oh, enggak berarti enak perutnya enggak? Ada Yara. Ya, Dek. Enak enggak perutnya, Dek? Enak enggak? Enak enggak perutnya? Enggak enak. Emang kurang fit ya? Gerah apa dingin badannya? Gerah memang sehat. Situ dah berdua. Mau di situ apa di sini? Sono. Ya udah. Ya teman-teman ya, Kak Nahla sama Dede Jahra teman-teman ya baca surah An-Naba sampai surah Al-Buruj. Sini aja Kak, berdua Kak. Berkatan Kak situ tuh berkatan. Nah, sini tuh berkatan. Nah, gini nih. Bicara duduk sini. Makanya ini bantal enggak? Hah? Saya mau kakak begitu kayak bantal. Gimana maunya? Gitu aja. Gimana? Kayak main mobil-mobilan ini gitu ini ya. Ya teman-teman ya. Nah, ini dah tuh kayak main mobil-mobilan ya. Berangkat Bang Supir. Ayo, tengah aja ya. Iya. Teman-teman, gitu bilang. Teman-teman. Sekarang kita baca surah An-Naba ya. Sampai surah Al-Buruj. Iya, teman-teman ikutan ya. Ayo kita mulai. Ayo. Udah Kak, ada Kak An-Naba? Ya. Bacaan yang bagus ya. Ayo teman-teman kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir
rajim. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala arsada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Masya Allah. Surah Mabasa ya. An-Naziat teman-teman ya. An-Naziat ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Dedek? Dedek baca itu dulu, baca ikronya. Ya. Hah? Baca ikronya apa gimana? Baca ikro apa jilid dulu? Jilid dulu. Oke, udah tak kantor ya. Terlanjut lagi ya. Oke, bagus. Terang. Apa baca jilid lagi nggak apa-apa, langsung aja baca. Surah apa? An-Naziat ya. Ada cara baca ini, karena baca itu yang murjah ya. Oke? Biar nggak Iya gitu maksudnya, biar nggak murjah lagi. Kakak siapa nih? Ntar.
Kakak Azam channel 18 sama Azam. kayak ngajiku. Wah, Kakak Azam channel 18 tuh. Jangan teman Kakak Nahla, Azam. Bukan. Azam sama kayak ngajiku. Iya Kakak Azam ya, barakallah ya, sama-sama Kak ya. Panjangnya apa? Azam channel namanya tuh. Like-nya udah 21. Makasih teman-teman sudah like ya. Barakallah ya teman-teman ya. Siapa? Nggak tahu. Kakak Azam nama lengkapnya siapa Kak Azam? Kadang sama Kakak Nahla Kak Azam. Ayo, ini. Udah Kak baca itu An-Nazi'at. Bismillah itu. Hmm. Hmm. Ulang. Hmm. Lagi. Iya, masya Allah. Lagi bernabi ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Bentar. Kakak Jasmine Alivia Jasi Hakim pinter ya katanya tuh. Amin amin Kak Jasmine ya. Amin ya Allah. Jasmine. Kakak Jasmine Alivia. Hai tuh. Halo Kakak Jasmine Alivia ya. Tapi Jangan tadi lupa nama dia? like dan subscribe teman-teman ya. Barakallah ya. Terima kasih teman-teman ya. nama dia tadi Jasmine. Ini Kakak Jasmine. Ayo bareng-bareng ya. Ya teman-teman ya, Dede Zahranya lagi kurang sehat nih teman-teman ya. Jadi agak-agak agak lemah suaranya teman-teman ya. Maklum ya. Ini halaman 28 teman-teman, jilid 2 ya, metode Umi. Ayo teman-teman yang mau ikutan silakan ya. Ayo lagi deh, Bang Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Waladin, falakin, jasadin, qalamin, fasadin, malakin, sajidin, ghafirin, ibadin, na'imin, alimin, jahilin, dusurin, su'urin, furutin, kitabin, kiramin, siratin, ubadin, julusin, rajulin, salamin, sadiqin, rasulin. Sadaqallahul azim. Bilang, oke teman-teman. Sekarang saya baca apa? Iqra. Halaman berapa iqranya? Apa? Halaman berapa? Ingat kan Dek? Teman-teman bilang, teman-teman, saya lagi kurang sehat nih. Doain ya. Doain biar cepat sembuh. Biar cepat sehat lagi, biar gacor. Biar pinter. Ayo, ini. Ayo, alhamdulillah. Berapa mana Dek? Ketiga ya? 3 nih. Ya, apa? Mau aja nggak ikranya?
Baca Iqra nggak mau. Oke teman-teman ya, Dede lagi kurang sehat, jadi nggak baca Iqra dulu teman-teman ya. Ada, ini ngajari teman-teman ya, nggak jadi Iqranya ya. Mau dimaklum teman-teman ya, kakak Muhammad Umar tuh. Hai Kak Muhammad Umar. Hai Kak Muhammad Umar. Oke bilang teman-teman, saya nggak baca Iqra dulu. Besok mungkin. Insya Allah. Ya udah, karena kakak Nahla yang baca. Iya. Dadah teman-teman. Dadah. Tapi sebelum dadah, saya mau baca Aulahul Kafi dulu. Ayo kita mulai. Ayo mulai. Allahul kafi abunaka wakusana Iya, sesuatu maya padamu jangan tinggal Terusin. masalah Sungguh indah mainita mau kupu-kupu berterbangan iya hai baca Quran jangan lupa sholawat. Nah ya teman-teman semua, ikatkan tawa. Saya gitu Umi dan Abi, semoga hidup bahagia. amin ya Rabbal. Iya. Tar dulu. Tapi itu udah jarang, ini beneran lemes enggak nih? Bener. Tapi kalau tahu segar gimana? Kalau Toto main gimana? Awas kalau seger ya. Pura-pura kan ini kan nggak pura-pura enggak. Jadi lemas beneran, lemas emang. Ya udah istirahat ya teman-teman ya. Tuh siapa tuh? Kakak Zahra. Kok sama namanya Zahra juga? Kakak Zahra tuh. Hai Kakak Zahra. Ya jangan ada dua. Ya. bikin dek. Dede istirahat bobo ya, boboan ya, jangan main ya, boboan, jangan main. Kalau main berarti dede jadi bohong-bohongan berarti sakitnya. Ini Kak Men. Teman-teman lanjut teman-teman ya, ini kakaknya teman-teman ya, kakak Nahla ini teman-teman nih, orangnya cantik cuman memble aja teman-teman. Ayo, ayo, auzubillah. Ada apa Kak sekarang? Surah apa? Abasa ya teman-teman ya. Kita baca surah Abasa teman-teman. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna Fa'amtalahu tasodda sama alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa anta anhu talaha kalla innaha tazkira wa man syaa zakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafara kiramin barara qatilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara summa as-sabila yassara summa amatahu fa'aqbara summa iza syaa ansara qala lamma yaqdima amara fa yanzurul insanu ila ta'ami anna sababna ma asabba
ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم fajarah. Iya, masya Allah teman-teman. Makasih teman-teman ya sudah like ya, barakallah teman-teman ya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Bilang kak, teman-teman. Sekarang kita baca surah At-Takwir. Teman-teman ikutan ya. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat wa iza jibalu suyirat wa iza al-isharu uttilat wa izal wuhushu husyirat wa izal biharu sujjirat wa iza nufusu zuwijat wa izal mawudatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat wa iza suhufu nushirat wa iza sama'u kushitat wa iza al-jahimu su'irat wa iza al-jannatu uslifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as wa subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsi makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tazhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha'a Allahu rabbul alamin. Masya Allah teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya. Barakallah teman-teman, sudah like ya, barakallah ya. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman ya. Oke teman-teman dah. Sekarang kita baca surah Al-Mutaffifin. Teman-teman ikutan ya. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Hah? Apa? Surah apa? Apa? Emang belum? Kak, tadi diam aja. Ayo kakak Erni tuh. Kakak Erni, hai. Ayo kakak Erni. Iya, kak Erni. Ya, kak Erni Yuwana ya. Hai kak Erni Yuwana. Halo. Makasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah ikutan menyimak ya. Sekarang kita baca surah Al-Infitar teman-teman. Ayo kak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kakak apa tuh? Udah Isya. Oh iya sudah. Sudah tuh Yasmin Humaira. Kakak di situ udah Isya belum? Sudah kak, baru Isya kak. Alhamdulillah tuh ajan tuh. Ya, baru ajan kak. Kakak Muhammad Umar. Hai. Ya. Ayo teman-teman ya. Kita lanjut surah Al-Infitar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu futtirat wa idzal quburu busyirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insan ma gharraka bi
ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Iya, masya Allah. Ini surah Mutaffifin baru. Iya. Habis salah ya. Aduh, masya Allah. Terima kasih teman-teman ya, kakak. Ini kakak yang tadi. Oh iya, kakak Azek, kakak yang tadi nih. Kakak Hafiz ya, kakak Alfaresi. Hai tuh kakak Hafiz tuh. Kakak Azek ya. Ayo kak, bareng-bareng kakak Azek ya, kakak Hafiz yang ya. kayak kemarin kan? Iya. Baca surah apa tadi kak? Rifin ya. Iya. Ayo teman-teman ya, ikutan ya. Kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun Yaumin azim Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin Kama adraka ma sijjin Kitabum markum Wailu yauma izin lil mukazzibin Alladzina yukazzibuna biyaumiddin Wama yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim Iza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksubun Kalla innahum arrabihim yawma izin lamahjubun Summa innahum lasalul jahim Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun Kalla inna kitabal abrari lafi illin Wama adraka ma illiyun Kitabum marqum Yashhaduhul muqarrabun Innal abrara lafi na'im Alal araiki yanzurun Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im Yusqawna min rahiqin maktum Kitamuhum fi dzalika falyatanafasil mutanafisun Mizajuhum min tasnim Aina yasru bihal muqarrabun Innal ladzina ajaru kanu minal ladzina amanu yadhakun wa iza marru bihim yatawamazun wa iza qallabu ila ahlihim qalabu fakin wa iza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin fa yawmal ladzina amanu minal kuffar yadhakun alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Masya Allah ya. Halo teman-teman, kakak Hafiz Alfaresi, hai. Kakak follow ya. Ini kakak yang tadi follow ya, mengucapkan hai. Follownya aku ganti nama. Oh ya kakak ya, kakak Azek ganti nama kakak jadi kakak follow ya. Kakak Hafiz Alfaresi, pinter nai yak Allah ya, amin. Terus kakak follow ya, masya Allah, amin. Kakak Hani Ria, rajin banget, semangat. Iya kakak Hani Ria ya, rajin banget emponahlah nih ya, amin ya teman-teman. Biar istiqomah teman-teman, doakan ya. Terima kasih teman-teman sudah like ya, sudah komen sudah menyimak ya, barakallah. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, dan share biar makin seru teman-teman ya. Ini surah apa kak? Al ing ya, bilang teman-teman
Sekarang kita baca surah Al-Insyiqaq. Tapi saya Iya. mau cek dulu tadi. ya kakak follow ya, jadi anak soleha ya. Amin amin, kakak follow ya. Amin. Kakak Azek apa? Oke, lemes bener ada jarak lemes. Iya. Lagi kurang enak badan kalian dari Jahra jadi begitu. Tapi dia nggak bisa tidur. Iya, adek naikkan mana adeknya kemana? Ini kak ada kakak Hafiz ya. Lihat adeknya kak Hafiz, adeknya Dede Jahra kurang sehat kak, doakan ya kak biar sehat kembali ya, dia bisa ngaji bareng lagi ya kak ya. Lagi flu kakak Dede Jahranya. Ayo bareng-bareng yuk teman-teman ya, surah Al-Insyiqaq ya kak. Ayo kita mulai ya teman-teman ya, ikutan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya kakak Nahla kak ya. Adiknya ya, ini namanya kakak Nahla. Nahla kelas 1 SD, umurnya 7 tahun. Kakak follow ya. Ayo. 7. Ayo teman-teman kita mulai ya. Al-Insyiqaq teman-teman bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbika qadhan famulaki fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna alayyahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq kama lahum la yu'minun wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bihim Wallahu a'lamu bima yu'un. fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Oke teman-teman ya. Kakak follow ya, kakak namanya siapa? Kakak Nahla. Kakak Diego Michel membaca Al-Quran, rezekinya akan melimpah, amin ya Allah, amin. Kabul kakak Diego ya. Barakallah kakak Diego, doanya ya berkah selalu ya teman-teman kakak Diego ya. Kakak Desinta P ya, kakak Desinta ya, Desintia P ya. P apa nih kakak Desinta nih ya, Desintia ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Barakallah, itulah like ya, masya Allah, berkah selalu teman-teman ya. Sisa 2 lagi nih. Iya, sisa 2 lagi teman-teman. Ayo teman-teman kita borong ya. Ayo kita mulai ya. Surah apa kak Arang? Surah Al-Buruj teman-teman ya. Ayo. Tapi ntar ini. Oh iya itu. Iya benar. Ayo teman-teman. Teman-teman, Sekarang kita baca surah Al-Buruj. teman-teman Hah? ikutan ya. Teman-teman ikutan ya. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Semua dari dek. Kerudungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
وما نقموا من وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Nih, mau sholat belum? Hah? Mau? Maka satu dah. Satu dulu ya. Ntar nggak ikro doang dah, sekarang udah jarang ikro dulu nih pas sholat ya. Udah ini udahan aja nggak apa-apa ya, kesian banyak dulu. Ada kalau dulu teman-teman, ada kalau sadaqallahul azim ya. Ya udah jarak ikronya ya. Udah akan hati nggak baca surah Al-Buruj. Ayo, itu mic-nya mana mic-nya? Surah apa yang bakal baca? Al-Shikok ya? Apa? Atorik ya, Atorik aja ya, Atorik ya. Oke. Ya, Atorik aja ya. Ya, soal duduk. Teman-teman, saya udah sehat lagi. Seger banget. Mau otot. Mana ototnya? Coba mana ototnya? Wah. Iya. Ini teman-teman ya, ini udah sembuh teman-teman. Buka doa teman-teman nih dari Zahra nih. Bu otot, kuat nih jadinya nih. Ayo. Halaman berapa, Dek? Halaman ikut 3 teman-teman yang mau ikutan ya. Ikut 3 halaman berapa? 21. Ya, teman-teman ya. Dari Zahra baca ikut 3 halaman 21 teman-teman. Nih, dari Zahra nih teman-teman nih. Udah semangat lagi nih ngajinya nih. Masya Allah nih. Ayo bismillah. Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ma'ahu yadahu walahu jarahu iza saja fi makanu mawazinuhu ya nabi'a wa ajibu hafizina wa nusuki mutaqabirina fi jiriha sakudia Lagi. La. aku dia tulohiruna junuduhu utituhu utut bihi Ulang, belum denger. Wa utu bihi ya. famasauhu wa yusiku wasaqahu wasaqahu. Iya, Masya Allah. Kakak Putri tuh. Kakak Putri, hai Ade, selamat malam Kakak Putri ya. Kakak Putri baru kelihatan tuh Kakak Putri tuh. Halo Kakak Putri. Ayo Kak, bareng-bareng Kak ngaji ya Kak ya. Ayo. Lanjut lagi ya. Halo, ada Zahranya. Lagi kurang sehat, tapi doakan teman-teman ya biar cepat sehat lagi ya. Bu otot nih, ototnya nih. Udah ototnya lagi tuh, sehat. Wih. Oh, ada keteknya. Turunin malu. Oh, Kakak Putri, iya amin tuh. Amin. Iya, makasih Kakak Putri doanya ya. Berkah selalu Kakak Putri ya. Ayo lagi yuk. Ayo, Kakak Putri ikutan ngaji Kakak Putri yuk. Baca ikut 3 nih ya, halaman 21 Kakak Putri ya. Ya. 3 halaman 21. Ya, ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ma'ahu yadahu
walahu yarahu Mm. iza saja Mm. fi makanu Mm. mawazinuhu Mm. ya nabi'a Mm. wa ajibu Mm. hafizina Mm. wa nusuki Mm. mutakobirina Mm. fi jidiha Mm. laku dia Mm. tuzohiruna Mm. junuduhu Mm. utituhu Mm. wa utubihi Mm. famasauhu Mm. walayusiku Mm. wasakohu Mm. fasakahu. Masya Allah. Ya, Kakak Putri tuh. Kakak Putri, Masya Allah. Amin. Kakak Eja. Habis rajin tambah ya. Iya, Tambah iya. yang kayak gitu. Oke, siap. Kakak Eja ya. Kakak Eja, Masya Allah. Kakak Eja mengucap rasanya tuh, Dek. Dedek. Eja punya ini ya. Kakak Eja tuh, tanya tuh. Mana? Kakak Eja punya ini nggak? Katanya Kakak Eja nih. Mewarnai Kakak Eja Ini nih. gambaran kakak saya. Iya. Siapa yang gambar namanya? Kakak Kakak siapa? Nahla. Kakak Nahla nih, Kakak Eja nih, teman-teman ya. Yang gambar kakak saya. Iya, Kakak Nahla nih, teman-teman. Ya. Cantik. Cantik ya. Bagus gambarnya adik tuh kata Kakak Putri tuh. Kata Kakak Putri bagus. Terima kasih Kakak Putri ya. Bagus gambarnya adik katanya tuh ya. Bilang teman-teman. Teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe, komen-komen, tap-tap layar, dan share dan bunyikan loncengnya. Iya, oke. Terima kasih teman-teman. Makasih teman-teman. Biar makin seru. Biar makin seru. Iya tuh. Wah, tap layar tuh. Yeay. Terima kasih teman-teman. Tap layarnya ya. Barakallah ini. Ya, mana? Iya. Ayo, bang teman-teman lagi bacanya ya. Berjarah ya. Bareng bapaknya nih teman-teman nih, bareng Abi Ahmad ya. Abi Ahmad teman-teman, nama saya Abi Ahmad ya. Kakak apa tuh Hani ya. Kakak Hani Ria lucu banget, iya. Lucu emang Kakak Hani nih, ya. Dede Zahra lucu sama kayak bapaknya. Iya, ayo. Abi mah beda. Abi beda, Abi nggak lucu ya. Ayo, teman-teman bareng-bareng nih ya, ayo. Adanya cantik kakak NGR tuh, kakak NGR adanya cantik pakai kerudung. Iya, makasih kakak NGR ya, barakallah ya. Emang. Ini cantik katanya kata kakak itu ya. Ayo bareng-bareng yuk, dengarkan, perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ayo. Perhatikan. Ma'ahu yadahu walahu yarahu iza saja fi makanu mawazinuhu ya nabi'a wa ajibu. Kamu ngacarin, udah ngacarin. Hafizina wa nusuki mutaqabilina fi jidiha lakudiya tuzahiruna junuduhu utituhu wa utubihi
utubihi. Lagi ulang. Wa utubihi. Famasaluhu Famasauhu. wala yusiku Wa yusiku. wasaqahu Wasaqahu. fasalakahu. Fasakahu. Masya Allah, pindah besok ini ya. Yeay. Hitung. Coba hitung berapa lagi nih, ada jarang hitung. 1 2 3 4 5 lembar lagi. Ada jarang mau ikro 4. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Hei, tas tuh. Kakak juga sama kan, dikit lagi. Iya, dikit lagi. Semangat. Saya 8 Ya nggak apa-apa. Bagus. Tuh kakak tuh. Kakak Hani Ria tuh. Cantik, lucu. Ya, kakak cantik ini, kakak Hani ya. Cantik, lucu nih ya. Udah ya teman-teman. Iya, Umi bilang. Teman-teman. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Sekarang kakak saya, bos saya namanya Empoidon. Polidon. Pempoanah lah. Nah, habis itu Orangnya ya cantik. cantik, soleha, baik hati, suka ngaji, suka sholat, suka pakai kudu, Kesolawatan. suka sholatan, Suka sama menggambar. suka menggambar, Pinter nyanyi. pintar nyanyi, tapi orangnya galak sama adeknya. Ini Mika sini. Enak aja, baik lah, karena lama baik sama adeknya, sayang loh. Peluk. Karena peluk baikan. Peluk, peluk, pelan. Peluk akan nala cepet, peluk. Akan nala. Peluk. Ntar habis anu nih. Nah, peluk. Sayang. Nah, itu sayang. Kau ini akur kebo kau. Ya, ayo teman-teman ya. Udah? Belum kok. Ya, teman-teman ya. Itulah teman-teman ya, ada kakak teman-teman ya. Ada kalanya akur ya, Kakak Kenza vlog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak Kenza ya. Hai tuh kakak Kenza tuh kak. Hai kakak Kenza. Masya Allah ya kakak Kenza ya. Barakallah teman-teman yang sudah ikutan komen-komen ya, sudah like, sudah tap ayo tuh kak tuh. Wah, tuh. Wow, terima kasih teman-teman ya. Barakallah ya. Ayo kita kembali ke Iqra teman-teman ya. Kanahla baca Iqra apa kak? Iqra 6 teman-teman ya. Kanahla ya Iqra 6 halaman berapa kak ini kak? 17. 18, 17 ya. Kalau lanjut pindah. Ayo. Semangat, ayo. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. 9 mimma in sodid mang salaha min abaihim yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wala hum yunsarun. Faya mal amalang salihaw wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Qaulun ma'ruf wa magfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ya, 10 du Batal himmangdud lahu zurriyatun du'afa'u wa kullang dorobana lahul amsala wa kullang tabbarna tatbira wa
Faqala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Masya Allah ya teman-teman ya. Bagus. Teman-teman sudah tap layar ya. Berpola ya teman-teman ya. Lagi baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. 9 mimma in sadida man salaha min abaihim yawma la yughni anhum kaiduhum shay'an wa la hum yunsarun. Falya'ma amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. 10 wa talhim mangdud lahu dzurriyyatun du'afa'u wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tatbira. Masya Allah. Yalqahu mansura. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. 9 mimma in sadid. Mimma in sadid. Man salaha min abaihim. Man salaha min abaihim. Ya Pak, lempar aja Pak, lempar, nggak apa-apa. Jatuhin aja. Iya, ya itu. Hah? Kompor? Ambil. Oke, makasih Pak ya. Yuk. Kompor apaan? Kompor ono dapur. Jangan deh. Sini Mama. Ono jangan. Buka. Jangan. Ayo. Mau teman-teman ya ke ada iklan teman-teman sponsor ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini nih, yaumala ya. Yo. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Yo. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an Walahum. Lanya panjang. Walahum yunsarun. Ya, lagi ya, biar ingat ya. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Ayo. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Bagus. Falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Falya'mal. Ayo. Yang salihau wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. 10 du. Wa talhim mandud.
طلح منضود له ذرية ضعفاء له ذرية ضعفاء وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. Yo. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. Begini biar ingat ulang. Ayo. Wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. Iya bagus. Wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Shadaqallahul azim. Oke teman-teman. Ya teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah selesai. Apa? Ngajinya. Iya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Salawatan nggak kak? Hah? Capek. Suruh itu belum terusin. Capek teman-teman ya. Dan akan ahlannya udah capek. Wah, nge-lag banyak tuh kak. Wow, masya Allah teman-teman ya. 53 yang nge-lag, masya Allah. Barakallah teman-teman ya. Kan beda. 53, Iya. 35. Masya Allah. Teman-teman, terima kasih teman-teman ya. Barakallah teman-teman yang sudah like ya, sudah capek, sudah komen-komen ya, sudah apa lagi kak? Sudah tap-tap layar ya, sudah menyimak ya teman-teman ya. Sudah apa lagi? Sudah share-share ya. Bunyikan lonceng teman-teman, jangan lupa ya. Bunyikan loncengnya supaya ketika kita live mulai teman-teman ada pemberitahuan ya. Biar kita bisa ngaji bareng ya. Insya Allah kita sama-sama memberikan kebaikan teman-teman ya. Ayo tutup yuk, udah malam. Saya mau ngaji ini ke musola. Yuk. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal Alamin. alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat. Rabbi habli minas shalihat. Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha
فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا Wow, Emma putih إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 100 dong, minta 100 boleh gak 100 apa tadi itu? Rabbi a'li muqimas salam 100 rabbana wa taqabbal 100 Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi Dede Zahra ini udah sembuh? Belum sembuh, tapi udah segar. Udah nggak loyo lagi? Iya. Tadi loyo tadi? Iya. Tadi kenapa loyo tadi ngajinya pertama-tama? Ngantuk. Ngantuk? Gitu ceritanya. Oh, ntar dulu teman-teman, makasih ya gitu. Teman-teman makasih ya sudah. Udah komen-komen. Sudah komen-komen. Dan bunyikan loncengnya. Terus apa lagi? Ada yang nanya lagi tuh. Dan apa lagi? Dan? Like-nya ya. Kakak Taufik Putra Gagah, anaknya menantimu. Anaknya menantimu kelas berapa? Kalau naik anak-anak kelas berapa itu yang kakak? Ini maksudnya anaknya menantimu kelas berapa? Kalau naik anak-anak kelas berapa itu yang kakak? Ini nih kakak Taufik ini kelas 1 sekarang nih, kelas 1 besok kelas 2 besok nih ya, insya Allah naik kelas nih ya. Kakak Taufik ya. Kakak Sri Wahyuni, Ayo Bi. Kakak Sri tuh, hai dulu Kakak Sri tuh. Hai. Kakak Sri hai, Kakak Sri Wahyuni hai. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman, pamit teman-teman ya. Barakallahu teman-teman sudah menyimak, sudah like ya, sudah tap layar, sudah komen-komen, sudah semuanya teman-teman deh ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Pamit undur diri, sampai jumpa di hari esok di jam yang sama teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Belum itunya. Dadah, close. Itu.